hari amabwiza yanditse agaragaza uburyo umuntu winjira cyangwa usohoka mu gihugu bimeze ko hari asabwe yuko agomba kuba yipimishije. Icyo ni kimwe, ariko ku banyarwanda ko bisaba yuko kugomba kureba rero ese ko twakoze igikorwa umupaka wafunguye abantu ntibagikubitwa, ntibagihohoterwa, ntibakirukanwa, ntibacyamburwa ibintu byabo. Ese hari umuntu mu barwanya abashaka guhungabanya umutekano mu Rwanda waba wafashwe? Hari uwirukanwe? Mumaze kumva Dr. Rwagasore Edison, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Hakurikiyeho Maître Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Bose baragaruka ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna. Leta y'u Rwanda yatangaje ko umupaka wa Gatuna wa mbere ukoreshwa cyane mu yo ruhana na Uganda. Aka kanya ukurikiye inkuru, uyu mupaka wamaze gufungurwa guhera kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'imyaka hafi 3 wari umaze ufunzwe bivuye ku bibazo mu mubano w'ibihugu byombi. Bibaye nyuma yuko Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, agiriye uruzinduko mu Rwanda akagirana ibiganiro byihariye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Icyo gihe yavuze ko afite icyizere ko kubw'ubuyobozi bwa ba Perezida bombi u Rwanda na Uganda bizashobora kubyutsa vuba umubano mwiza umaze igihe kirekire. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ryashyizwe kuri Twitter tariki ya 27 z'uku kwa mbere, rivuga ko nyuma y'urwo ruzinduko u Rwanda rubona hari intambwe yatewe mu gukemura ibibazo rwagaragarije Uganda. Iryo tangazo ntirisobanura neza ibyo bibazo, ariko mu gihe cyashize u Rwanda rwashinje Uganda gucumbikira no gutera inkunga abafite umugambi wo gutera u Rwanda, bikiyongeraho gutoteza abanyarwanda baba muri Uganda ibafunga bazira ubusa. Uganda nayo yashinje u Rwanda ibikorwa by'ubutasi no kwinjirira inzego z'umutekano zayo. Muri iki cyumweru dusoje, warukuriye ubutasi bwa gisirikare muri Uganda General Major Abel Kandiho wakunze gushinjwa kuyobora ibikorwa byo guhotera abanyarwanda, yavanywe kuri uwo mwanya yoherezwa muri Sudani y'Epfo. Itangazo ry'u Rwanda rigira riti: Guverinoma y'u Rwanda irifuza kumenyesha abaturage ko umupaka wa Gatuna uri hagati y'u Rwanda na Uganda uzongera gufungurwa guhera tariki ya 31 y'uku kwezi kwa mbere 2022. Ni nako rero byagenze. Ku ruhande rw'u Rwanda, abaturage bakimara kumva iby'ifungurwa ry'uyu mupaka barabyishimiye, ndetse by'umwihariko bumvikanisha ko bari bakumbuye cyane abo mu miryango yabo. Hanyuma witwa nde? Mbanyita Mukamwire Vestina, ariko cyane cyane ibyo bazi mu Madelphine. Ukora iki? Ndi umucuruzi hano mu isoko ry'Igatuna nicyo nkora. Wakiriye gute kuba umupaka wafunguwe? Ibyishimo byaturenze twishimye cyane. Twahoze tuvuga ngo muzehe wacu Kagame azahore ku ngoma. Kuba umupaka se wari warafunzwe ni iki byari bibabangamiyeho nk'amwe b'abacuruzi? Byari bitubangamiye cyane kuko kenshi twacururizaga i Bugande, njyana y'ibintu nzana ibindi, ariko abavandimwe bacu ba mama wacu bose niyo bari ariko ntago twaherukaga kubonana. Ariko mbese amatelefone ari kuvuga ngo turi hafi. Urakoze cyane. Yego. Witwa nde? Nitwa Manishimwe Claude. Claude, wakiriye gute kuba umupaka w'u Rwanda na Uganda hano Gatuna wongeye gufunguka? Turishimye cyane, tujye kongera tujye Buganda. Niki byari byababangamiyeho kuri ubu? Ibintu byaruriye inzara yatumaze. Yego, yabamaze gute? Ibintu nese amavuta yaguraga 500 ubu ni 2,800, ubu se ukumva byikubye kanga. Ubuhunga ya kiburi kugurisha 600, hakujya ari 300, nese ukumva ko ibintu bimeze nabi. Hanyuma ukabona ari iki kigiye guhinduka? Wenda ibiciro byagabanuka ku bintu by'imirire gusa nicyo cyane, n'imigenderanire kujya kureba abaturage. Ni rihe somo mwakuye mu gufungwa kw'imipaka? Bafunze ko umuntu agomba gukora arizigama. Niyo somo twakuyemo. Urakoze. Mu by'ukuri igitondo cy'uko twumva iryo tangazo byaradushimishije. Ibinyamakuru byadusuye birabizi ibyishimo twari dufite kuko twe tugiye kongera kubona abavandimwe. Ntabwo dukeneye ko imipaka ufunguka gusa kugira ngo tujye guhaha, kuko twegerejwe byinshi, ntabwo tugikeneye guhahira hari hakurya cyane, ahubwo dufite abavandimwe, dufite inshuti twabanaga nazo. Tukimara kumva ko umupaka wa Gatuna ugiye gufungurwa twarishimye cyane, turanezerwa kuko byari bitubangamiye ni byinshi. Icyambere n'abavandimwe bacu bari haraho kujya mu gihugu cy'abaturanyi tutashoboraga kubabona, bapfushaga ntitubasure.
natwe twagira gute twagira ibyago ntibatugereho ugasanga bitugeze gute bitubereye imbogamizi hagati aho ngaho nicyo kintu cya mbere gikomeye cyagize gute cyari kiduhangayikishije iyi myaka 3 yose biragaragara ko mbese twari dufite imbogamizi y'icyo kintu. Hari ay'ababyeyi bacu bamwe, ubwo rero kubera bafunguye umupaka turabyishimiye cyane, turajya tujya n'ubundi tubasure nabo baze badusure twongeye kubareba. Mu itangazo risubukura ibikorwa by'umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda, leta y'u Rwanda yongeraho ko kubirebana n'utundi duce tw'imipaka yo ku butaka ruhana na Uganda, abategetsi bo mu rwego rw'ubuvuzi bo ku mpande zombi bazakorana mu koroshya ingendo z'abaturage b'ibi bihugu hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Dr Rwagasore Edison, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko rimwe mu mabwiriza agomba gukurikizwa ku banyarwanda bajya cyangwa bava muri Uganda harimo no kuba barikingije COVID-19. Hari ingamba zagiye zishyirwaho kandi izo ngamba zagiye dufasha kugira ngo duhangane n'icyorezo. Rero izi ngamba na rimwe zizadohoka zizahoraho zo kwirinda COVID, ariko harimo ibice bitandukanye. Muri izo ngamba cyane cyane kujyana imipaka nk'uko mubizi na rusumuri ko bikorwa nuko umuntu wese winjiye umushoferi arapimwa, yamaze gupimwa iyo tusanze yuko afite ikibazo afite ubwego bwa COVID hari n'uburyo tumukurikirana cyangwa se tumuvura. Rero izi ni ingamba zizakomeza nigatuna kugira ngo tubikurikize kugira ngo dushobore guhangana n'icyorezo cya COVID. N'ubusanzwe nk'uko bimeze no kuri imipaka nuko hari amabwiriza yanditse agaragaza uburyo umuntu winjira cyangwa usohoka mu gihugu biba bimeze ko hari asabwa yuko agomba kuba yipimishije, icyo ni kimwe, ariko ku banyarwanda ko bisaba yuko agomba kuba yanikingije. Rero ibi bizakomeza no ku mpaka bagatuna kugira ngo duhangane n'icyorezo. Maître Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, wavuga ko iri fungurwa ry'umupaka ritavuze ko byose byakemutse, kandi aranaburira abanyarwanda bajya muri Uganda kwitwararika kuko ngo ibyo Uganda yijeje gukemura byose bizamenyekanira mu bikorwa. Ngo iba yo kufungura umupaka uzafungurwa nk'uko indi mipaka ifunguye guhera ejo, ariko hari ikintu abantu bagomba kwitondera batagomba kwibagirwa. Hari ingamba za COVID zihari, ngira ngo no mu itangazo ryasohotse ejo byanditsemo yuko izo ngamba zigomba kubahirizwa, ingamba ibihugu byombi bizaziganiraho, ndetse ngira ngo no mu rwego rwa East Africa bivuze ko umupaka ejo uzafungurwa nk'uko ku Rusumo ukora niko uwejo uzakora, kugira ngo rero abantu batazagira ngo wafunguwe COVID yarangiye ibintu byose twabyibagiwe. Icyo kintu abantu bagomba kukizirikana, uzafungurwa ejo, nta kizabibuza nta kizabihagarika, ariko no ku rundi ruhande nta kizabuza ingamba gukomeza kubahirizwa. Ntago birangiye, iriya ni intambwe, icyo kintu rwose gisobanuke, ni intambwe. Umupaka urafunguye ntago bibuza abantu gukomeza gushishoja, kuko kuba umupaka ufunguye ntago bivuze ko ibibazo u Rwanda rwamye rugaragaza ejo nabyo byagurutse byarangiye byavuyeho. Tugomba kuzareba mu bikorwa twagaragaje intambwe nk'uko byari byavuye mu itangazo ubwo intumwa yazaga kureba Perezida wa Repubulika bavuga bati tugiye kureba ibintu dushyira mu bikorwa kugira ngo ibyo twagiriza Ubugande bihagarare. No kugomba kureba rero se ko twakoze igikorwa umupaka wafunguye abantu ntibagikubitwa, ntibagihohoterwa, ntibakirukanwa, ntibacyamburwa ibintu byabo. Ese hari umuntu mu barwanya abashaka guhungabanya umutekano mu Rwanda waba wafashwe? Hari uwirukanwe? Ibyo byose rero tugomba kubirebera hamwe, abantu bagashishoza bakareba ko ni intambwe itewe, hari ibikorwa byinshi bisigaje bigomba gukorwa. Ni inkuru ikwiye gufatwa nkaho ari navuga ngo iki ni ibikorwa bitangiye gukorwa, ni ibikorwa bitangiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo ibibazo byari bihari bigende bikemuka. Abantu bayifate gutyo rero, bayifate nk'intambwe itewe, ariko ntibayifate nkaho ibibazo bihise bivaho. Iki kintu cyose rwose nicyo kwitonderwa, nicyo gushishozaho, nicyo kugenzurwa, cyane cyane nongera kugaruka no kuri izi ngamba za COVID zigihari. Gatuna niwo mupaka wakoreshwaga cyane urafungwa, indi mipaka ya Cyanika na Kagitumba nayo yarafunzwe ku rujya n'uruza rw'abaturage, ariko yemererwa gucaho imodoka zitwaye imizigo.
gufunga gatuna n'iyo mipaka yindi ku ngendo bwite zo ku butaka byagize ingaruka zikomeye ku bukungu n'ubuzima bw'abaturage b'ibihugu byombi bahahiranaga. Imiryango n'inshuti hakurya y'umupaka ntibongeye kubonana uko byahoze mbere, ingaruka zari nyinshi ku mpande zombi. Nubwo byagenze bityo ariko ingendo z'indege hagati ya Kigali na Kampala ntizahagaze, ariko miliyoni z'abantu bakoreshaga imipaka y'ubutaka buri mwaka barahagaritswe. Mu Rwanda hari abaturage barashwe n'inzego z'umutekano barapfa bagerageza kwambuka ngo bakora ubucuruzi, inzego za leta zikavuga ko abari abashakaga gukora ubucuruzi butemewe. Itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize ahagaragara rivuga ku ifungurwa ry'uyu mupaka rinavuga ko u Rwanda rugishishikajwe n'ibikorwa bikomeje byo gukemura ibibazo bikiriho hagati y'ibihugu byombi, ariko ko rwizeye ko uku gufungura umupaka bizagira umusanzu mwiza mu kwihutisha kubyutsa umubano hagati y'u Rwanda na Uganda.